reči Gospodnje: ne boj se, veruj. Veruj samo i bit ćeš spasen. Ili vera tvoja spasla te, reči koje su upućene krvotočivoj ženi i jesu putokaz i podstreh, ali istovremeno i nada svakome čoveku. Vera je osnov onoga čemu se nadamo, potvrda stvari nevidljivih, razrađuje apostol Pavle reči Hristove. I evo, u današnjem evanđelju imamo takođe potvrdu da je vera put slobode, put oslobođenja, put spasenja, put smisla, put radosti. Istovremeno potvrda da jesmo i da ćemo biti. U današnjem odlomku iz Evanđelja po Luki, neobično za razliku od drugih perikopa, drugih odeljaka koji se čitaju o praznicima i nedeljama, imamo dva događaja. Imamo isceljenje, bolje reći vraćanje u život Jairove kćeri čoveka koji je bio starešina sinagoge, dakle pripadao visokim socijalnim i religijskim krugovima izabranog jevrejskog naroda. I s druge strane imamo isceljenje, isto tako slobodno možemo reći vraćanje u život jedne žene koja je bila izopštena, koja je bila obična žena iz naroda, ali bolesna, krvotočiva, bolesna od bolesti, koja je u vreme u kojem je ona živela smatrana ne samo fizičkim oboljenjem, nego i bolesnim duhovnim stanjem, takvim stanjem da je onaj ili ona žena koja je bolovala od takve bolesti morala da živi u izolaciji. Ona je bila potpuno izopštena. Drugim rečima, kao izolovana, mogli bismo reći odsečena od svake vrste društvenog, socijalnog života, života zajednice i samim tim kao izopštena mrtva. I evo, Gospod čoveka koji pripada visokim socijalnim i religijskim krugovima, ali i ženu koja pripada običnom narodu, vraća u život. S jedne strane potvrđuje da su oni deca Božija, a s druge strane daje im ispravno mesto u društvu. I Evanđelje nam uvek daje istorijske događaje, nešto što se zaista zbilo. Međutim, bogoslovski tumači te događaje ne radi nauke koja je cilj sama sebi, nego tumači istorijske događaje vezane za Hrista i njegov život, ali i za naše spasenje, kako bi pokazalo smisao tih događaja za nas danas, ali i za sve ljude svih vremena.
I evo smisao ili poruka i pouka koje možemo da izvučemo iz današnjeg evanđelja jeste upravo to da je vera osnov svega čemu se nadamo i potvrda stvari nevidljivih. Žena, da se samo osvrnemo na nju, koja je dakle bila u potpunoj izolaciji, izopštena od svih, kažnjena već sada i ovde od ljudi zbog toga što boluje od bolesti koja je socijalno neprihvatljiva. Ne pristaje na društvene i biološke datosti svoga postojanja. Ima čvrstu veru u Boga, da je On ljubav i da On ne gleda na to kako su drugi, makar oni bili i većina, definisali njen položaj i njen status. Ima veru koja nije ideološki, religijski pogled na nekog dalekog Boga, hladnog, koji je dalek od nje i od ljudi i od sveta, koji je pravedan pa onda sudi ispravno svakome u skladu sa njegovim delima. Veruje u Boga ljubavi, veruje da je Bog koji je stvorio sve ni iz čega, iz ljubavi, ne može biti sprečen njenim statusom, makar i pogrešnim životom, promašenim životom, ne samo da iskaže ljubav, nego istinski da ljubavlju zagrli i nju kao i svakog promašenog i pogrešnog čoveka i u tom zagrljaju da ona bude živa, da oseti i doživi sebe kao dete Božije, ali da se vaspostavi njeno istinsko, puno biološko, fiziološko zdravlje, kako bi onda mogla da bude prihvaćena i od onih koji postavljaju stroga, oštra pravila po kojima mere i po kojima sude drugima, po kojima mere onima koji se ne uklapaju u njihova pravila. A ta ljudska pravila nemaju trajnu vrednost, a kamoli da možemo o njima govoriti kao o večnim pravilima. Zapravo, svakih nekoliko ljudska pravila iz dana u dan se menjaju u zavisnosti često od slabosti onih koji pravila postavljaju, ali od raspoloženja, od toga šta im se dopada, šta im se ne dopada. A evo žena krvotočiva ne prihvata svoja biološka, fiziološka ograničenja i okove, ne prihvata ni sociološke okvire svoga postojanja, nego ima čvrstu veru u ljubav Božju, ima poverenje u Boga. Nije joj vera samo uverenje o tome da Bog postoji. Ona zna da On postoji i ona ima poverenje u njega. I zato njena vera jeste najjače i najsnažnije oružje koje vodi u istinsku i pravu
slobodu. Bilo je dovoljno da samo stane pred Boga, da samo stane pred Isusa, da ga se dotakne, da oseti njegovo prisustvo i da u trenutku, kako kaže i Evanđelje, odmah ozdravi. I čim je Gospod dotakao i Jairovu kćer i ona odmah ustade, onog trenutka kada u nama proklija seme vere, a svakom je dato, odmah istog trenutka gledamo drugim očima, sve se u nama preobražava. Tog trenutka živimo slobodu građanina Carstva Božijeg. Iako u svetu, iako u okolnostima koje najčešće ili često nisu nama povoljne, živimo slobodu dece Božije. Slično i Jair, koji je pripadao izabranom jevrejskom narodu i bio starešina sinagoge. I on je narušio okvire i okove koji su određivali njegov život, pravila. Naime, kao starešina sinagoge sigurno nije mogao prihvatiti, kao i svi koji su pripadali tom sloju društva, reč Hristovu, nije mogao njega prihvatiti kao Mesiju. Ali negde u dubini njegove duše osjećao je da tu nešto ima. I pokidao je okove zakona, srušio je ogradu koja ga je sputavala da živi punim plućima u slobodi deteta Božije. Dakle, braćo i sestre, imamo razne darove i treba da ih koristimo na dobro bližnjih, a to onda znači i na svoje spasenje, na dobro zajednice. Ali, ako ne živimo verom u Hrista, ma koliko bili na ispravan način upotrebljeni darove koje imamo, oni neće imati dalekosežno dejstvo. Jer kao sve što je relativno u ovom svetu u kojem živimo, onda će i naši postupci i upotreba naših darova biti relativni, menjaće se, nećemo biti utvrđeni i postojani. Činit ćemo, postupat ćemo po svojoj logici, a to znači najčešće kako nam odgovara. Nećemo biti spremni da otkinemo od sebe, da otrpimo, da prinesemo istinsku žrtvu koja boli, ali tamo gde su vera i ljubav, taj bol se pretvara ne samo u radost, nego u eksploziju, u vulkan radosti i ljubavi. Verom, dakle, ono što mislimo, što govorimo, što činimo, a želimo da bude u skladu sa zapovestima Božijim, dobija trajni značaj, trajnu vrednost. I da upotrebim i tu reč, ako hoćete, postaje istinski uspeh koji afirmiše nas, ali nas afirmiše u zajednici ljubavi sa drugima. Afirmiše nas, izgrađuje zajednicu, to jest ne ukida u toj afirmaciji nas drugoga, ne potire drugoga. Neka bi nam Gospod dao čiste vere žene krvotočive iz današnje evanđeljske priče i čvrste i čiste i snažne vere Jairove,
kako bismo onda utvrđeni kotvom vere u crkvi kao telu Hristovom bili u njegovom zagrljaju, a onda iz tog zagrljaja zajedno sve što je naše činili da bude njegovo, a on zajedno sa nama u naše ime i umesto nas, kad god mi ne možemo dalje, uzimao nas u naručje i svakog trenutka prenosio sa zemlje na nebo, iz istorije u Carstvo nebesko, a to Carstvo nebesko učinio realnošću koja nam je dostupna ovde i sada, kako bismo onda mogli njega, našega Spasitelja, Gospoda Isusa Hrista, zajedno sa Ocem njegovim i Duhom Svetim da slavimo sada i u vekove vekova. Amin.